Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe na le channel uphinde uclick ibell for ama notification. Ivideo engiphathiwe namhlanje imalana ngoCebonkosi. uCebonkosi simazi ngegama likaNyawo khona lapha na kuZalo. So ke manje kunendaba ezimbi impela evelile lapha ukuthi uNyawo ulahle izwi lakhe. Impela ulahlekelwe yilo lapha na izwi lakhe. Mangithi ulahlekelwe izwi lakhe ngisho ukuthi akasakhoni ukukhuluma. Uthema echaza lapha ukuthi ivoice yakhe wayilahla kanjani uyasho lapha ukuthi testa positive for COVID-19 and ubaba wakhe bene COVID-19 and washona emhlabeni kuwona lamaviki adlule. And naye ivoice yakhe ilahle kulamaviki adlule engakhona ukuthi kuma radio station or yo eka khona lapha kuZalo eshuthe wona lapha namasini and lokhu kuyayilimaza icareer yakhe njengamanje. Ukuvezile impela ukuthi sesiside lapha isikhathi elahle khona lapha ivoice yakhe and uyazama lapha ku WhatsApp ukuthi ehlangana nabantu abazomsiza and uthi waya kudokotela udokotela wamnika izinto ze COVID-19 and still ivoice yakhe ayibuyi. Impela lezi indaba ezimbi for uNyawo because usebenza ngayo lapha ivoice yakhe umsakazi kumele futhi act. So ke ngoba ivoice yakhe ilahle izinto zakhe zimile uhleli ekhaya uzama ukubuyisa yona lapha ivoice. Impela indaba ezibhlungu lezi for uNyawo asembe ukuthi ivoice yakhe izobuya and simbeke emkhulekweni because i-character esithandayo futhi i-character ehlekisayo. Ngizolokhu ngu-update ngikutshethe kwenzakalani ngabe uya recover or kwenzakalani. Uyazi mina ngikhona for wena ungakhohlwa ukuthi ulike usubscribe if ungazi subscribe. Danke ngiyabonga.